Республикасының Құрылды күштерінің başı қолбасшысы чегара күніне байланыштуу каза болгон чегара кызматкерлерине арналган митинг реквием даяр. Кыргыз Республикасынын президенти, Құрылды күчтөрдүн башкы колбашчысы Садыр Нуркожоевич Жапаров. Қорғау министрі бірінші орынбасар генерал-майор Тәжікбаев. Саламатсыздар. Ассаламу алейкум. Чегараны коргоодо курман болгон жоокерлерге арналган эстеликти ачуу иш-чарасы башталат. Бүгүнгү баатырлардын айкели ачылсын. Бұл жерде 59 asker қызматкері 99 жылдан баштап 2022 жылға чейін тізбесі бар. 93, 91, 92, 95, 2002'leri var eкен. Ең жашы Садыр Кожоевич 18 жаш 3 айлық бала Жаңы барған. жаңы бар. 18 жаш 3 айлық бала сүріктілік бала қазір ең жашы. Allah razı olsun. Dayım beyişten versin. Şehit geçti. Beyişten versin. Şu an ayıtlatı var. Hadiste. Şehit ketkenler. Beyiş geçer. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah subhanahu wa ta'ala okulan Kur'an-ı Kerim'in sonunu uşul jerde Kur'an duasını umut kılıp жатқан, ötüp ketken bardıq marhumlarga batırlarça qaytış bolgan şehitlerimiz, erjibek azamat marhumların ruhlarga bağışladık. Allah subhanahu wa ta'ala şehitlerimizden жатқан jerini jaylı kılıp Allah'ım cennetten orun verip şehitlik darajasını Allah'ım özün nasip kılın. Elge, jerige, mekenge
ушундай уулдарды тарбия кылып, даярдап, тарбиялаган ата-энелерге Аллах субханаху ва таала күч кубат, кайраттуулук, сабырдуулук берген. Ва саллаллаху таала ала хайр халкихи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин би рахматика я архамар рахимин. Батыр уулдарыбыздын эн аталары, жакындары, бир туугандары ушул эстелик күбөлүк болсун. Күбөлүк ушу батырларыбыз кыргыз элинин жүрөгүндө сакталсын. Ошондой ниет кылалы эми. Сабыр кылыңыздар эми. Буйрук мунун баары. Кайрат кылыңыздар эми. Арбага разы болсун. Кудайым бейишинен берсин. Шариатта, хадистерде айтылат эмеспи, шейит кеткендер бейишке чыгат деп. Мына уулдарыбыз, батырларыбыз шейит кетти. Бейишинен берсин Аллах.